Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiyang ita at impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Janine. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agdenden na kami kini Dennis. Addaan kami ti anak. Iso nga impagarup ko adi na maramid ti mangloko kanyak. Ngem nagbitutak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Janine. Iti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adi ka mga ading ko. Orayat ti asawak man. Agidan kami to amangan madamdaman. Nukasta, saan pa ang nagawid ni Dennis? Amangan no nag-overtime dalaang manong. Ay, katno itay pa ang nakaawid ni Pari John. Imposible mat, ati asawam laang tinag-overtime. Manong, di mo ko mapagpanunutan iti dakis ni Dennis. Amangan no day tantumanin ti pangrugyan ti saan mi apag kinaawatan. Ay, awan ti panagtalak ko iti dayji a tao. Aging ga ka di ita. Kat diyo pa'y lamaaklon ni Dennis para kanya. Ay, basol na matlaang, tababaero. Di na amo ti makontento iti may sa babae. Nagkari ni Dennis kanyak manong. Saan nan nga ulitan ti inaramid na iti. Apay nga rod nga aging gaita. Kat saan kayo pa nagkalaysa? Takurang pa'y ti urnong mi. Tatang, ada ko makidawag kada kayo. Anya day ta? Mabalin ada kayo pa'y lati mga awir iti apo ko yo. Ada ka di pagnam? Ada interview ita tatang. Ano kasta? Agtrabaho ka? Wan tatang, sana bali, ada kayo mat amang kita iti anak ko. Amo ka din ni Dennis ti maipapan iti panagtrabaho. Saan pa'y tatang? Ibagaktukan ko na no makapasaak iti interview ita. Sigurado amaragsakan day jay. Ay katun nudwa kayo nga agtrabaho. Makaunong kayo adagaws iti aramatan nyo para iti kalaysayo. Nagmayat man ta isam mo, Janine? Kaya't ka di asawan na ita. Nakapasa ka iti interview? One friend, kamaudyanan na at damot laangan pagtrabaho. Ay na, congratulations! Maragsakan ak unay para kan ka. Agyaman na Karen. Sigurado ang maragsakan ni Dennis. Numaamuan na nga at damot ng trabaho. Makaurnong kayon to iti kwarta nga aramaten nyo para iti kalay sayo. Kastamat lang ang tiko na ni tatang itay agsama, friend. Yan tangay nakapasa ka iti interview. Ilibre ka, friend. Ay nasaanan, nakababain matkan ka. Anya kalakit din awan ti rumbang apagbainam. Agyaman ak unay, friend. Agyaman ak kadagiti tulong mo kanya. No saan nakatinulungan, amangan no aging gaita kat awan lata ti trabaho. Awan anyaman na. Naragsakak ang makatulong kan ka. Inruar mo met dagiti blazer ka ni slacks mo, Janine. Anwam dagitoy? Kinapudno na lakay. Nakapasaak iti interview itay. At damot lang ang trabaho. Makaurnong tan adagos iti kwarta nga aramaten ta para iti kalaysata. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Saan ka kadi amaragsakan? Sino nga ron ti mga sikaso iti anak ta? Nagtrabaho ka? Adamot ni tatang. Sa balilata ano sikat ti mga sikaso iti anak ta, Janine? Saan mo't amabalin adituyak latan balay? Sayang mo't ti inadal ko. No jak mo't lang may apply. Kan may sa,
Nudwata nga agtrabaho, makaurnong ta adagos. Apay ay anatang kan ti olom Janin, imbes ati anak ta ti ipangpangrunam. Saan? Taday ta trabahom kit di ti pampanunutam? Di ka madanagan lakay. Uray adan trabaho. Asikaswag lakta ti anak ta. Makatawan ng tinapanabas, sipod nagtrabaho Panagkunak, umanayan ti urnong ta, Dennis lakay. Kanya ti kahit mo asawan. Mabalinan ngagkalay sa ta. Saan ka di aday ta ti arapaap ta? Arapaap mulaan. Ha? Sana na masapol nga kalay sa ta. Itian niya kumaga po nga gastos na pailaan. Ket nasaya at matitaray ti relasyon ta. Ngam nasaysaya at latano agkalay sa ta, lakay. At least, maibaga aligal ti relasyon ta. Nabanugak. Kaya't kung ti maturog. Agpudno ka man, Dennis. Di mo ka di kayat ngagkalay sa ta. Nabanugak ko, nak. Di nakman ka sa sarita. Pagsaritaan tanto na itaabanag. Idiret sumlaangan no anya ti kayat mo ang mapasamak. Itay pa'y adi ka matagtagari, Janine. Adda ka di parikot mo? Panagkanakit saan akayat ni Dennis ngagkalay sa kami. Anya? Apay kumaasaan? Kat nabayagan anagdan na kayo. Samay sa umanayan siguro ti urnong yo. Wen, ngamjak ammo ti taray ti panunot ni Dennis. Amangan mat no. No anya? Amangan mat no adati makagapo. No apay adi na kayat nga agkalay sa kayo. Anya ngay ko ma, friend. Addan anak ni. Kalay sa laangan ti kurang. Dayta ti saan tayo nga amo. Ang paliiwam anaimbag ti asawam. Amangan mat no adati babae na. Saan ka di nga naibagam kanyak a babaero ni Dennis idi? Nagkari kanyak. Asaan nan nga ulitan ti agbabae. Apay anarabian ka manan, Dennis. Ado ti naramid medya opisina. Sika ngay. Apay asaan ka pailangan nakaturog? Anyat orasan? Talaga nga inuray ka sumangpat. Tadda kayat ko asalsudan kan ka. Anya manan na drama dayta. Nabanugak iti trabaho. Pangasim. Tadimon na yunan pa'y. Agpudno ka man kanyak, Dennis. Apay adi mo kayat ngagkalay sa ta. Mamin ano ka di nga ibagakan ka? Asaanan na masapol day ta kalakalay sa? Apay ko mga gastos na pailaang? Kat nasaya at matitaray ti relasyon ta? Saan aparikot ti kwarta? Saan ka di nga imbagakan ka nga umanayan turnong ta? Kan may sa addan trabaho ta adwa. Sige. Muna ako iti salad ta. Kaya't kunti maturog. Janine, nangag ko tinagsaritaan yu ka ni Dennis di Rabi. Manong Froilan. No di na kaya't ngagkalay sa kayo. Di mon pilitin pa'y. Nga manong. Nupod no ngay ayatan na ka. Saanan ang masapol a pilitin pa'y. Paliiwam kit di anaimbag day jay atao. Agpudno ka man kanyak, Manong Froilan. Adda ka di ammom, asaan ko nga ammo. Diyak ko makayat ti makibiyang iti relasyon yu adwa. Ngam, diyak kabaalanan a makitkita ti pananglukloko ni Dennis kan ka. Anyat kayat mo asawan, Manong. Adda sa bali, a babae na. Anya? No saan ka mamati? Mingmingam da ito'y aladawan. Saan? Sana pod na da ito'y Manong. Sana ni Dennis da ita. Saan ka matabulsak? Tapno di mo makita ti kinapudno aluklok ko na ka ni Dennis. Diya ka muna niya tirong bangaramid. Tatang. Janine, anak ko.
Patibkaram ko matipakinakam mo. Ay, at ang unay ni Dennis. Diyan kaya't ti makisinakan ko na. Ay na, ang panunot ka kuman ay baga. Saan lang anam na minsan alino ko na kadayjay alalaki. Anya nga ron tirumbang aramida, Ay, nusyak disi ka. Sinaamon dayjay alalaki. Di mo kasapulan ti kasya klase ti lalaki. Diyak ka ba lang, tatang? Ay na, nakaw. No ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kuana. Kan tulaang ti masaktan. Ay, masyan ka kumamat iti bagay mo, anak kaw. Nagustuhan ka di matlang ti regalo kan ka, Eileen? Well, Dennis, magusto ako unay ti bag-aregalong kanyak. Agyaman naklaunay, ha? Awan na nyaman na, Eileen. I love you. I love you too, Dennis. Oh, sa dino ti kayat mapanganan? Ilibre ka. Sigurado ka? Wan. Okay lang kanyak. At dapat matkwartak? Dennis? Janine? Ha? Apay nga da ka dito eh? Sino da ito'y babae? Pangasin. Di ka agiskandalo dito eh, Janine. Gawit kan. Agsarita tantulangan ije balay. Kalpasan ti trabaho. Anya ti kayat asawan da ito'y, Dennis. Oy, Janine. Anya pa lang ti urayam. Pumanaw kan. Sa dino tinagapuam, Janine. Apay akas ta ti langam. Husto kayo kini Manong Froilan, friend. Ha? Adda babae ni Dennis. Anya? Dayjay nga Eileen ti makagapo. No apay adina kayat ngagkalay sa kami. Nakitak ida itay iti sangwanan ti may sa restaurant. No kastamot laang, may salaang ti maibagak, Janine. Nagasat ka. Gaputan amwam adagos ti kalukwan nga araramidan ni Dennis. Ngam kasano kami laangan iti anak ko. Anya ti ibagak kan kuanan no saludsoden na ti amana. Ammom, Janine, saan akasapulan ti anak mo ti ama akas kan kuana? Awan ti sirbi ti buo a pamilya, no trauma mutlaang ti itdan na, friend. Jak magustuhan ti inaramid mo itay, Janine. Di ko na mo kadi. Kat nagustuak mo tinakitak itay, Dennis. Isumit lagayam adi mo kayat ngagkalay sa ta. Tapno nawaya kang agaramid iti kayat mong aramidan. Kunak man no nagbalbalyo kan. Si kamot lang ti makagapo. No apay ang napilitan anak relasyon kini Eileen. Siyak pa iti pabasulam kadag iti kalukwan ana aramidam. Talagamat ang nagpuskol ti rupang man niya. Tangiwat mo. Apay, anya ti aramidam. Kabilan na. Ha? Di ka madanagan, Dennis. Manipod ita. Nawayakan. Nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Ngamday to'y titandaan. Di mo namnamaan ang makisinubyanak paikan ka. Di saan lang. Wan gayam, naikarton ko aminan agamit mo. Agawaam ti pumanaw, ta mga noan niya pa'y ti maaramidan ni Manong Froilan ken ka, numakita na kapay ditoy. Apay nga da ka ditoy, Eileen. Ken ka sa no anamuam, adito'y ti pagnanadan mi. Saanan anapatag, no kasano anamuak, Janine? No ni Dennis ti gagarang. Awan ni Dennis dito'y pinapanaon. Sikat ti gagarak, Janine. Sikat ti kayap ko ang makasarita. No may papankin ni Dennis, di ka madanagan. Nawaya kayon aduan. Kinapudno na. Nakiwin na suwasa kon ka ni Dennis. Pasensya kan. Jack ammo nga adagaya man kadendenana. No amok la ko nga. Saan ko nga inaklon?
Maawatan ka, Eileen. Agpada tala ang abiktima. Nupay kasta. Di ka matanakan. Saan ko alapdan ti relasyon niyo? Gapota saan kami mat anak kalaysan. Janine, awanan ti planok ang makisinublan pa'y ka ni Dennis. Ngamin, nun aramid na ti mangloko kan ka, sigurado ang aramid na matlaang ti kasta kanyak. Kat dayta ti Jack ipalubos ang mapasama. Sabagay. Tay ko na dangarudan. Once a cheater, always a cheater. Saan matkit di nga amin? Ngam, adalat ta. Dayta lang ti kayat ko nga ibagakan ka. Kat pagyamanak launay, tamaawatan na, Janine. Agrobuat akong tatang. Da kayo pala ti makaamo iti apo ko yun, ha? Sigurado ka kaday. Akaba alam ti agtrabaho. Wan tatang. Sayang mati sweldo no sa anak magtrabaho ita. Ang amangan no maapiktaran ti trabaho. Sapay andamanan ti parikot nyo ka ni Dennis. Tatang, kabailak da ito eh. Didak pa kadanagan. Kabailak tag trabaho. Sige, no kasta ti kunam. Saan ka alapdan? Agan-anad ka nga raud. Wan tatang, katagyaman na. Ang uwan gayam, ang mga numarabyanak nga agangwid. Ado nga minti maaramid iti opisina. Tiksam to ni manong mo afroilan no marabyan ka. Tayson to ti mangsukon kan ka. Tatang, adda akon. Pasensya kayon narabyanak. Okay lang, anak ko. Tinapatag, nakaawit kan. Ayun gayam. Imay ni Dennis dito'y balay. Ti awanan baing alalaki. Anya ti inaramid na dito'y. Imay nang yung iti gatas kan prutas para iti anak yaw. Dayta ka dilaan, tatang. Kaya't nakakanupay ang makasarita. Ngam imbaga, nga dati trabaho. Kunakit di nunapaan iti pagtrabahwam. Kabailak ti agawid ngagmaymay sa tatang. Saan ang masapul asukunan na? Naimbag abigat mo, Manong. At ka din ni Janine. Di nakawagan iti Manong. Nagpuskol mo tentirupang agparang dito'y. Kalpasan ti inaramid mo iti kabsat ko? Imayak. Takayat ko tiyap kidaw iti pamakawan kini Janine. Manong Froilan. Uray no mapakawan na kati kabsat ko. Di mo namnamaan na palubusan ka pa yung agsublit ito balay. Janine! Janine! Pangasim kumata kasarita nak! Pumanaw kan! Di mo nriribukan ti biyag ti kabsat ko! Janine! Aping nagdang ka dito, Dennis. Sige, Manong Froilan. Sumrakan. Siya kung ti makaamo kini Dennis. Sigurado ka? Wan, Manong. Kabailak da ito'y. Sige nga, Roda. Agyaman nak. Takin na sarita nak, Janine. Dayto yan ti maudi apa nagsarita ta, Dennis. Saan, Janine? Kaya't ko nga urnusan dati pamilyata. Agkalay satan. Saanan akasapulan? Amok anak iwin naswas ni Eileen kan ka. Iso akayat mo manandag subli kanya. Janine. Ladingit. Ngam nakapangadang akon. Diakon kayat ti makisinublan pa'y kan ka, Dennis. Sapay kumata irespetom da itang adesisyon ko. Kalpasan day di apasamag. Saan akon anakisinublan pa'y kini Dennis, Mr. Lonely. Namimpinsan na napukaw ti panagayat ko kenkwana. Gapo iti inaramid na. Nupay kasta, saan ko apinaritan amang sarungkar iti anak mi. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Janine. Agyaman na kiti daytoy pakasarita ang pagayam Janine. Ala, ti makunak kat ipamay sampay lang ti atensyon mo iti anak mo, kan iti trabaho.
Numay papan kan ayat, dita maibaga, di mapasamak, iti masakbayan. Amangan, magsinupyan kayo matlaan ni Dennis, no talaga, nagbalbaliw da ito'y. Yung no saan, dumtang tulat ta ti sabaling ayat, ana ituding aparagan ka. Buwan no papagayam, maingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga imong patulod. Ti pagama nagpailinga, di tinaga na Janine, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat imong patulod. Di pagama nagpailinga di tinagan nga Annalyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasa, barang makaibati iti sang kabasit nga adal, kadagiti dumdumneg. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Annalyn, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasapulan ka di nga umadayo ka. Tapno lang ang agtrabaho, Jerome. Mabalin mo matlata ti agsapol iti pagtrabaho am dito'y lugar tayo. Saan ka di? Apay ang masapol amapan kapay lang iti syudad. Maawatan na kumaanalin. Para matlang iti masakbayan ta. Maapay nga aramidak da ito eh. Amon, narigat para kanyak da ito yung aramidak. Nga magsakripisyo ak para iti masakbayan ta. Kat sapay la kuma. Na makauray ka. Pero pangasim. Di na kumamat pabalunan itilwam. Nasakit mo't para kanyak tiya dayok. Ay ayatin ka unay Annalyn. Kat urayam ti panagsublik. Gaputabok lentanton ti inarapaap ta pamilya. Namnamaag ti panagsublik, Jerome. Kanti pa ng tungpal mo kadagiti karim. Ay ayatan ka matunay. Kat ikari. Asa anak ton nga agayat iti sabali. Nakalidliday ka manen, Annalyn, anak ko. Apay, malagip mo ka di manen, jay kaayan-ayat mo. Nan. Nene. Ay, ang sangit ka mo tan, anak ko. Ay, husto tay atap ko. Malaglagip mo manen, ti kaayan-ayat mo. Ala, di ka din agladingit. Napan ijay syudad ni Jerome, tapno manggayd. Urayam ati pa nagsubli na. Patsyak, di nakamod siguro lukwanday jay. Gaputan na bayag kayaw nagayan ayat. Sapay na kumanan. Matayak lakit di na mapasamag ti kasta. Umay ka manang. Mapantag sukdal iti bunga ti papaya. Taramidak man nga atsara. Nakarigrigat mo't ngamin ti adda pa nagbiag tayo ditoy. Sige lang ang ading ko. Sikapay lang ti mapan agsukdal. Siyak tumatinton malam. Oh,
Apay anak kaligdiday ka manan, manang. Ay, bay anak ka dilata. Mairwamak tumatla siguro iti kaawan ni Jerome. Di ka kadi agliday, manang. In ka rin namot nga agsubli, saan ka di? Narigat nga minunay tibiyag dito'y lugar tayo. No dagiti kas kada tayo nga awan mabalin na, agmalmalam apapaya ti sida tayo. Nalabit, asaan mo't akayat ni Manong Jerome. Amarik nanto dagiti agbalin nga anak yo, ti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Amok matkit di day ta ating ko. Katnam na maag ti panagsublina. Tapno tong palan na dagiti karina kanya. Lolo, adtoy, inyagan kayo kadagiti prutas. Napyala nga adda ka ninyo, ah? Magyaman na kapaw ka. Kahit kumusta ka matern. Malmal day ka kadipay laang. Gapaw iti iya dayo ti kayan ayat mo. Nasaya ataklat namot, Lolo. Aklonak, ano maminsan, malidayanak lata. Ngamang namnamaak iti panagsubli ng tumatlaang. Mala, sapay la kumangaraw. Tatong palan ni Jerome, dagiti karinakan ka. Wan nga rod, Lolo. Sige, agpakadaakpay. Pakibagayon tulatan kin ni Lola nga imaya. Uway, napaw ka. Katagyaman na kadagiti intad mo prutas. Naimbag arabiim, Annalyn. Sabong parakan ka. Sapay la kumata magustuam. Si kamat gayam ti ko na ni nanang asa nga ilik din do. Naimbag mat arabiim. Kan agyaman iti sabong nga insagot mo kanya. Adda ka di gagaram? Imayak. Tapno idarirag kumanan kan ka. Tinabayagan nga idat-daton kong ayat. Dindo. Sapay na kuma. Tadamat na namnamakan ka. Dindo, amumat nga agayan ayat kami kin ni Jerome. Nga uray naging nadayo kami. Aping agdaton ka pala kanya. Apay, namnamaan ka di. Nga agsublipay ni Jerome. Mamati ak kadagiti ka rin na kanyak dindo. Kan namnamaag ti panagsublina. Ay, nagkasat mo ni Jerome. Napudno kalatakan kwa na. Nga oray naging nadayo kayo. Gapot na iso lang ti lalaki nga inayat ko. Sapay la kumata di nakagura. No saan ko ang maisurot ti pusok nga agayat kan ka. Di ka madanagahan, Annalyn. Pulos adikan to kagura, gapoy ti dayta. Sige nga rod, agpakada akon. Sige dindo. Kat pasensya ka na. Sana bale, taibilang kalatakas pagayam ko. Ay, adda kamatlagayam dito isilid mo, anak ko. Kunak man no sumurot ka kadaan ni amapan agpasyar ijay plaza. Masadutak gayam, nanang. Dito ay aklatan balay. Ay, mat-mat-mataman gaya mo, inday taladawan ni Jerome. Ay, ad-adda amalidayan ka, ano kasta? Nanang. Makitam. Agsangit ka, anak ko. Manunabulan ti kawan ni Jerome dito'y lugar tayo. Ingka rin ang agsurat kanya. Nga maging gaita. Awan oray may sa ama oray ko. Ay, patib karamlat tatirik na, anak ko. Di kay amo, noan niya ti pagdaldalanan na ijay. Namaminsan, nanang. Damdamagak iti pagin. No at tapay nga tapagbanagan ti panaguray ko kankwana. Amangan mat no awanton mauray kong agsubli kanya ka, Jerome. Kahit, anya nga ro ti planom ita. Diyak pa yan mo, nanang.
Basta ti amo kita. Ay ataklata ni Jerome nga uray anya ti mapaspasama. Manang, mabalin ka ni nga awirang pailaang ni baby? Adala biit papanak. Day talaga yam. Awan parikot iti dayta. Mapan kamin to agpag na dita kalsada. Saan na bale? Mabiitak laang arumwar. Sublatak tumutlaang apaman ang makasang petak. Sige, yagmon. Maadda anak tumat itikaskan ka, baby. Umapalak ngamin itikapsat ko, ngadan pamilyana. Isukok samot ti panaguray ko ken ni Jerome. Kat aklo na kunti ayat ni dinto. Dayta ti saan mo nga aramidan, Annalyn, anak ko. Kasla inulbod ang matlang ti bagay no kasta ti aramidam. Ken may sa aring nalino kumatan ni Dindo. No aklo nam ti ayat na, adi mo matgayam ay ayatan. Ngam kasano akmat nga rudan nanang. Amangan no sa anak ton nga aganak, no sa anak pala makiasawa ita. Ay, agpanunot ka, anaimbag anak ko. Amangan no pagbabawyam to ti kasta nga aramidam. Matuo ka nakmat ngaminan amanguray kini Jerome nanang. Agsublipay nga ta dito'y lugar tayo. Ngamin, ultimo pamilya na. Kat awan da magdamay papankan ko na. Ay, jak masungbatan dayta, anak ko. Ay, amuyo ka di. Aglalaok aliday kanda ng timarikrik na kita. Amkak nga amangan no awan ton mauray ko at Jerome nga agsubli kanya. Malmalpas mo matgaya man titakap mo, Annalyn. Talaga nagpartak kang agrap. Tapno makaado tayo. Dayto'y matlang amin tinamnamaan tayo apagbiagan dito'y lugar tayo. Ti makiraap, kas kada makigapas. Huwag nga rod. Annalyn. Oh, apay. Adda ka di rugit iti rupa. Iso akas ti panagkitam kanya. Awan. Ngam, talaga ngamin na nakapimpintas ka. Nga uray maininitan ka. Anya? Sika talaga din do. Kaslapod no dagita ibagbagam. Pudno amin dagiti ibagbagak. Alakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpastan. Anya ti ko naman Kaya't munti sumuko iti panagururay mo kini Manong Jerome? Ay, kasta nga rot ading ko. Kinapudno na. Kaya't ko paikit din nga aklunan ti panagayat ni Dinto. Masursurok tumat siguro nga ayatan. Manang, agpanunot ka iti maminribo. Saan basta-basta ray ta abanag? Saan mo matgayam nga ay ayatan ni Manong Dindo? Ngumapay nga rod nga aklunam. Kabaalak mat siguro asursuruan nga ayatan. Sana bale, nasaya at mat-atao. Nasaya at atao ni Manong Dindo. Isu adi mo nga rod pang namnamaan no talaga nga awan panagayat mo kan kuana. Mariribo ka nak ngamin una yan ading ko. Tsaka munoan niya ti umnong aramitak. Basta, di ka agdardara sudos maipapan iti ayat manang. Kanayon mo idi nga ibaga kanyak dayta. Isu nga amirisem nga rod no anya ti rumbeng nga aramidam. Sige lolo, ag nga kayon.
Sugwan kayo tapno makapangan kayo. Adan ni Jerome, Joy. Hayabaman dito'y. Saan asyak ni Joy, lolo? Siyak ni Annalyn nga apuyo. Saan? Si ka ni Joy. Hayabaman kit dito'y je anak mo. Gaputa kailiwan ni Annalyn nga apaok. Sige, mangan kayo pa'y nga rod. Kalpasan na, sumangpeton ni Jerome. Agpaisaw? Wen, lolo. Ay, nabayagan day di papanaw ni Jerome. Talaga nga agkabawan ni lolo. Mangantamad ka nanang. Nalpasan ni lolo. Naiturog na pa'y gaya man. Ay, wen, anak ko. Ala, agidas arkang harudan. Ay, kasla kaano laday dinapigsapay laeng ni tatang. Ita, agkabawen. Wan nga rod nanang. Agasan, ipilit na kit din asyak ni Auntie Joy nga ina ni Jerome. Anya. Ay, talaga nalipatan na tayon. Pasaray di na pa yan malagip tinagan no daduma. Ungarod nanang. Sige, ituloy tayong timangan. Kalpasan na, kaginanatan tumatan. Iturog tamad, nakaturugan ni lolo. Nalpas man ang tipakiralpak. Sa di naman ngatan ay tipakitang danak. Nagrigat lakit din ti panagbiag dito lugar mi. Nagpintas matanday talugan. Kuma, makalugan ak tumat itikas takapintas alugan. Aglugan ka na, ading. Itulod ka ni Jebalayo. Jerome, sika ka ding agpaiso da ita. Lugan mo ka din da ito nagpintas alugan. Annalyn. Annalyn, nagsubli ako. Nagsubliak tapno tong palak dagiti ingkarik idikan ka. Ngam nagbayag tikawan mo. Impagarup ko no nalipatan na kun. Pakawanan nak no nabayaganak. Sinigurado ka lang anaranyag ti masakbayan ta. Kan tibuklen ta pamilya. Ay ayaten ka unay, Annalyn. Diya ka mo tibaga. Nakaragrag sa kakunay. Ay, ayatan ka unay, Jerome. O manang, naragsak ka kadi? Gaputan na kasublin ni Manong Jerome dito'y lugar tayo? Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, ading ko. Kunak no saan kami ngagkita pa'y kini Jerome. Uwan nga rod, manang. Naimbaglakit din ta saan ka nagdarasudos. Amangan no dep-dep pa itan ti panagbabawim. Husto ka, ading ko. Naimbaglakit din. Tadyak nagpailuyos iti emosyon ko. Ala, agkasar kayo nga rodan. Isuntumot laeng titurong na, manang Annalyn. Apay adi ka matanagsao, Annalyn. Saan ka kadi anaragsak? Gaputa inton bigatan ti kasartay? Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, Jerome. Katagyaman ako na nagsubli ka. Ingkari ka agsubliak. Kat daytoy, nakasubli akon. Pakawanan na kumay. Gaputa dyakon na ipakamu ang nag-abrodak. Iso ang nabayag nga awanak. Naglalaok idin ti aday ti panunot ko. Katagyaman ako na iti Diyos. Gaputa diyak nagdarasudos. Kat ita, datamat lang ti agkalaysa. Natuloy ti kasarmi kini Jerome, Mr. Lonely. Kat nagbalin anaragsak ken naginawa ti binugalmi a pamilya. Ita, addan tallo nga anak mi. Kat ni Dindo, addamat ang asawa na. Kastan kat agyaman na. Ito'y pagayam mo, Annalyn. Annalyn, pagayam ko na imbaglakit din. Ta saan mo nga inapura ti nagpamilya. Gaputa talaga gayam ada kayo kini Jerome
ti agkagahasan. Ipanagnag ti pakasaritaam, ano talaga anapudno ni ayat, kabailan na ti aguray. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ng impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Annalyn, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Pacloy. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami din kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo at Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Wendell. Iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamad nga ibinglay ti padas ko iti biyag. Barang makaipa iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Wendell. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakasukat ka mo at Wendell, iho. Adda ka di manan setyo itarabi. Wan mama. Ket amangan no adalam dun ti rabi, inton makaawid ang titibalay. Ay naiho, atun ti urnong mo. Ngamawan pa'y matlaang ti kayan ayat mo nga aging gaita. Nalabit. Asan pa'y nga ita ti panawan. Tapno anak iti kayan ayat mama. Sa nabali? Ubingak pa iti tawon ko 29. Sa bagay matkit ti iho. Sige mama, mapaanakon. Amangan numala daw. Ala, agan anad ka akanayon, Wendell, iho. Agyaman mama. Sanda ko nga urayan. Adamat tulbag ko dito'y balay. Ado dagiti nagbuyay ti dayto a concert tayo, pari Wendell. Takasano, mayatmet ngamin ti panagkanta tayo. Uwan nga rod. Ken rumbang lang asay-saya atan tayo ti performance tayo. Tapno adulat tayo may agbuya. Nukas tayo nga damaangay a concert. Una, amon pari Wendell. Sikat ti kapintasan iti boses kada tayo. Anya, pare Mario. Iti day tatawan mo, awan pa'y lahan ka ayan ayat mo. Saan tayo nga ita ti panood na pare? Agawit tayo kitin. Parpangunan. Imunan tayo iti daduma kakadwa tayo iti banda. Okay. Aglugan tan iti motor ko. Di mo mat ngamin inala tinapintas alugan mo. Sana bali na, tadamot ti motor mo apagluganan ta. Manong Wendell, at tuyin ti kapem. Agkape-kapay lang, kabayatan ti panagluto, mikan ni mama iti armusar. Agyaman na ka, Angela ading ko. Sige, idisumlatan di talamisan. Kumusta gayam ti concert yo iti rabii? Pasensya kan ha? Sa anak-anak kabuya, gaputa makumi-kumak ita iti trabaho. Okay lang, Met. Metlat ha. Adumod dagiti may nagbuya. Manong, adun ti urnong mo. Gaputa sikat ka asingar. Kanayon nga ayabanda kayo kadagiti okasyon. Awan ka diti plano ang mga asawa? Kasano ko ang mga asawa ak ngay. Ket awan pa'y mit kaayan ayat ko. Wen nga rod. Apay nga manong. Nagadumot di dagiti babae nga agkurso na dalaunay kan ka. Diyan ka mo ading ko.
Kasla sana ka kontento itinagtang ko ita. Kasla da sapsapulag itibiyag ko. Angin jakot may baga. Anya? Anya kumaday tangay? No amerisan? At daaminan kan ka. Nagan, kwarta, kan adaw ti papagayam mo. Basta jak may baga, no anya talaga ti sapsapulag ka din ko. Nalamit, masapulak tumit lang. Intundumteng ti umno apanawan. Well, I know it's a kind of place I hope I didn't wait you. Ay na, itay ka pa ya sapsapulan, Wendell, iho. Ada kamot lagayam dito hartin ngagkangkanta. Umadani nga minan ti concert mi. Iso nga agpraktisak, mama. Kasta gayam. Mabalinta ka ditag sarita, ure apagpiit lang, iho. Wala, mama. Madamdaman to nga ituloy ko ti agpraktis. Anyat pagsaritaan tayo. Nasa ungamin ti kapsat mo kanyak. Anay bagam kan ko na nga da ka no sapsapulam iti biyag. Ngam di mo mat maibaga. Put mo day ta, mama. Ada ba nag-asap-sapulag? Ang jak maibaga nun niya day ta. Kahit day ta ita ti kayat ko aduktalan. Sika lang ti makasumbat iti day ta, iho. Ala, sapay la ko mga rod, tamatakwatam no anyaman day ta. Ala, panawan ka nga rodan dito'y. Ituloy mo ang tiag-practice. Oh, ada na giti order tayo makan, pare Mario. Manganta, kabayatan ti panagsarita ta. Ay kato na, pare Wendell. Aguri ka. Apay ka di agil lahat nga nawis nakamangan iti dahi ti restaurant. Kaya't ko ngamin napagsaritaan tati umadani man na concert tayo, pare. Big event da ito eh. So, masapol nga practice tayo sa kabay ti concert. Ngayon, maguray ka man. Madlaw nga da pa kaririwo ka ma. Anya ka di data? Jak maawatan ti bagi, pare. O apay akas ti marikrik na kita. Kasla da ba nakasapsapulag? Ngayon, jak mat maibaga, no anya? Anya? Anya pa'y lang ti sapulam. Bak nang kayo lang harudan. Sikat ka pa'y asinger. Nagan kan kinabak nang adaking kaaminan. Diyan mo? Basta kasta ti marikrik na kita, pare Mario. Wano, makas asawa kan pare. Agaram kang aminan. Nagado ababalasang ti gusto rin ka. Tilay bagbagamat. Ang kinapudno na. Talaga adyak may baga. Noon niya abanag ti sapsapulat itibiyag ko. Ala. San pa'y lang nga dahi tabanag di pagsaritaan ta. Tikit di maipapan iti umadanin a concert tayo ti pagsaritaan ta. Wow! Nagtaer ka talaga, Manong Wendell. Ada ka di manan concert yo ita, iho. Ada, mama. Iso ang nakarubuhat akon. Aramatek tilugan ko. Gabuta, medyo adayo ti pagkantaan mi ita. Iho, adun ti ornong mo. Ang may mayat kuman, wadan bukod mo a pamilya. Nga iso ti pangisagutam katakita. Wenmat ngamin ngagpaiso, Manong Wendell. Mangsapol kan iti babae nga ayatam. Tapno maadaan kamatan iti pamilya. Nga kayo So tilandak manan. O sige, mapanak man langan. Sige, Manong. Agan-anat ka, ha? Katsapay la ko ma, tamasara ka mon ti babay, aparakan ka. Talaga nagpintas ti boses mo, pare Wendell. Si kalatan ti kanayon ang nakaituunan ti imatang dagiti tattao. Uy, pare! Apay nakaululima ka. Pare Mario, kita ang dahi balasang, nagpintasan ka di? Diyan nakatugaw iti dahi banda? Wen. Kaya't ko ama-ama mo dahi abalasan. Dito'y kapaya. Asit gakman. Sa wakas! Pinanan ni Cupido ti pusong pare. Ha? Alang arod, umasidag kan iti dahi abalasan.
mabalin ka diti makiamamugin ka. Miss Ana Pintas. Da kayo ka ditay may sa asinga, sir. Wen miss. Siya gayam ni Wendell. Sika nga anyat nagan mo. Siyakmat ni Hazel, sir. Di na kumaawagan iti sir, Hazel. Maragsa ka na ka makamamukin ka. Kahit sapay lang kuma. Tagbalinta na singad iti tunggal may sa. Apay kit din asaan. Wan gayam. Iso ti amak. Lino tinagan na. Iso ti kanayon akad kadwak. No kastoy nga adda papapana. Naragsa ka makamam mo kada kayo. Tatalino. Kasta akmat ka, barok. Katagyaman ak. Gaputa uray no may sa abulsak ti anak ko. Kaya't mulat ti makipagayam kan kuanak. Sa anak napili iti agbali na paggayam ko, tata. Kaya't ko ti anak yo, ngagbalin a pagayam ko. Naimbaga oras mo, mama. Kastamad kan ka, Wendell. Madlaw anak karagragsak ka ita. Uwen, mama. Aglaplapusan ang ti kinaragsak ko ita. Gaputan na sarakak mutlaangin ti banag, anabayagan asap sa pulag itibiyag ko. Ti banag apakakontentuak. Anya ti kayat mo asawan, iho. Mama, nasaraka kung ti babae ang nakariknak itinapod nung ayat. Talaga, iho. Ay nanasaya at nga ron kasta. Anya ti planom ita. Planok tagdaton ka ni Hazel, mama. Angam sapay la ko, ma. Tasandak akagura. No ibagak amay sa abulsak ti babae ang nakariknak itipod nung ayat. Awan parikot iti dayta, iho. Tinapatagad naragsak ka iti dayta banag. Kan basta lakit dinasaya at dayta babae. Saan kaminto ako montra iti kapsat mo, iho? Agyaman nak, mama. Ala, agdaton ka nga rod kini Hazel. Kat sapay la ko, ma, tamayat na ka man. Uwan, mama. Kat agyaman nak itipan nakaawat yo. Naimbaga orasyo, tata. Mabalin ka niya sarong karak ni Hazel? Ala, sumrek ka, baraw ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman ako na tata. Ada ka din ni Hazel? Kaya't ko kumasarong karan ti anak yo. Ada iti silid na, baraw ka. Ang sakbay nga agsarita kayaw. Ada ko kaya't ko adamagan kan ka. Ha? Anya day tata? Baraw ka. Agayat ka kade kan ni Hazel nga anak ko? Diyak ilibak, tata. Napod no ti panagayat ang marikriknak para iti anak yo. Kahit sabay la ko, ma. Tadapan na kay karik iti puso na. Nga uray, may sa abulsak ti anak ko? Kasta kade? Uwen, tata. Saan ati kurang iti kinatao na ti makalapad iti napudno ang panagayat ko? Sapay la ko, ma. Tamamati kayo kanyak, tata. Agtalagakan ka, barok. Katsapay la ko mga raod. Tanapudno ka kadagita nga ibagbagam kanyak ita. Diyak ngamin kayat amasaktan ti anak ko. Itinagan ni ayat. Kumusta ka, Hazel? Nasaya ataklat tamat, Wendell. Unay daytan, kumusta anak manan. Idinto tanagtenten next tala itay. Kailiw ka nga minadagos. Ada ko manapatag nga ibagakan ka. Ang sapay la ko nga, di nakagura. Anya nga min dayta, ibagam lata Sana ko nga palpalikaw pa'y. Agayatakan ka. Katsapay la ko nga, tamamati kayo ti dayta. Anya, agayat ka kanya. Itilaksid ti ka sa saat ko. May saak abulsak, Wendell. Awan anyaman na kanyak dayta.
Ure kasta ti kasasad mo. Sikat ti babae, anakariknak, itinapod mo panagayat. Sikat ti nabayagan na sapsapulag. Amang kumpleto iti biyag ko. Nagtanong ka, Wendell. Nadarisay ti panagayat mo. Gaputa inayat naklat nga oray may saak abolsa. Idinto ta nagbak ng ti pamilyayo. Kan may sa, sikat ka pa'y asinga. Kas na ipagakon, awanan niya man na kanyak. Nga oray asino ka pa'y. Basta'y ayatan kay tinapod no. Agyaman nakarod no kasta, Wendell. Nakaragrag sakak. Kinapod nun, idi pa'y ladamo ang agam-amo ta. At dan ayat anarik nakpanakan ka. Anya? Wano Wendell, ay ayatan ka matunay. Katsapay lang kung tasaan kantong agbalbal. Agyamanak, tay naklon mo ti panagayat ko. Kaya't ko nga iti kabitan na panawan, agkalaysatan. Sikat ti makaamo, Wendell. Sumursuro taklat tayo ti kayat mo. Katsapay lang kung tadi kanto agbalbaliw. Ulit agtagkarigan ka. Pulos ajak to agbaliw. Gaputay ayatan ka unay. Nukasta, kayan ayat mo ni Hazel, iho. Uwan, mama. Kaya't kung agkalaysa kami iti kabitan na panawan. Sigurado ka iti dayta, iho. Uwan, mama. Sapay lang ma, tamawatan dak. Awan parikot kada kami iti kapsat mo. Kanayon kami anak kasuportakan ka, gaputa ipatpatagda ka. Agyaman ako na, mama. Sige nga, Rad. Asikaswa kong ti panagkalaysami ka ni Hazel. Sige nga, Rod, iho. Katibagam latanoan niya ti maitulong mi iti kapsat mo. Nakaragragsakak. Gaputa kadwa ka itang agpaspasyar dito'y parke. Hazel. Kan may sa. Nakaragragsakak. Gaputa umadanin ti panagkalaysata. Waray siya, Wendell. Ngam sayang lang. Gaputa tsak makita ti aglawlaw. Sana balin. Oray saan mo ang makita ti aglawlaw mo? Ikarik. Nga oray sa di naman napapanam. Ket siyak ti agbalin apan nakamatam. Agyaman na, Wendell. Katsapay lang kuman. Tadi kanto agbaliw kanya. Santo Apolos. Ket ulit-ulitek nga ikarikan ka deta. Agyaman na iti Diyos. Gaputa impaay nakakanya. Kasta agmat. Ala, umaygan. Ituloy tati agpasyar. Madlaw abisi ka ita, pare. Apay, talaga desidido ka namang ikalay sa kini Hazel? Wen pare, kahit si kanto ko matikang runan ang bisita mi, ha? Ay katwan na, pare. Kahit dayawan ka. Inayat mo ni Hazel itinapod no. Itilaksid ti kasasaad na. Ala, kablawan kayo iti umadanin na panagkalay sayo. Nasayaat ta si marungkar ka dito'y balay, Baraok. Adaman damagagkan ka. Anya day ta, tata? Kaya't ko kumapan kain. Nusaan kanto nga ta, nga agbabawi ang mga asawa iti anak ko. Santo Apolos, tata. Gaputan na pudnuak iti anak yo. Ket ikarik. Ani Hazel laeng ti ayatak iti tungpal biyag. Agyaman nga rudno kasta, Barok. Ket bindisyunan ti Diyos, tibuklen yu a pamilya iti anak ko. Agyamanak, iti pamintisyon nyo kada kami, tatang. Ita, umadanin ti kalay sa amin kini Hazel, Mr. Lonely. Nakaragragsakak gaputan ni Hazel ti makatuluya. Ket pagyamanak met, gaputan ni Hazel ti impay ti apo akatakunay-nay ko iti biyag. Kastain ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Wendell.
Wendell pagayam ko talaga ang nabilig ni Ayan. Ado dagiti pambanag nga imposible iti panagkita ti sabali, nga imposible iti mismo ang masagnan. Kat dayawan ka, gapo ta inayat mo lata ni Hazel iti laksid, ti pakapilawan na. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Wendell, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.